kashona ngoba usuku labahlukana kanti ngiyamazi umuntu masefuna ensukwini zanamhlanje umuntu akasali usekwatha ngesihluku uzuhluleka ungaphi uthumela imiyalezo ingaphendula ukuthi ngesikhathi athi uxolo dali mina bengilela emini abantu bebadi ilanga lihlabuka khani athi sithando ngiyalala ngikhathele uthi kanjani ilanga ngingashonile athi ngiyeke ngesithembe phela ungishadile ulale nenhliziyo ebuhlungu kepha uma uvuka ekuseni uphinde uzinqame uthumela imiyalezo bese umyalezo engaphenduliwe ngesinye isikhathi engafundiwe mina uthando ngimcika uma ngabe ngasabhalansile ngoba lo usechalise endleleni ukhona esedlulele emalini ubuhlungu umphuma othando nenhliziyo ebukile ekhaya madoda uma ngithanda ngahamba niyothanda ngisiye mina nkosana le ndlela esefuna ukuthanda uthando ngiyayazi ngike ngayihamba ngempilami kuke babhilizayo wamhlatisa phansi uthe ngiyakuthanda ngathi sihlukana namanga usukudala ngami mina nawe sobabili siyazi ukuthi nawe ungithanda kuphela amakuphela inyama ufaka swalokho uyanyamanana ngayitshekile inyama mina nawe sobabili siyazi ukuthi kulolu thando mina ngifana nento yangasese ngikhatheleke nami ukuhlala lolu thando luzongenza ngizizwa ngathi ngithi yangasese mina ngathando ngapha ngalala nganyamalala ngatholakala ngagqitshwa ngangcwatshwa hleze uthando lalungangifanelanga mina ngathando